Hello Fande, hari umuntu ndi kubona amanuka mu gishanga Fande. Wamanuka hano ukareba. Ngo ubonye iki? Umuntu? Kareka. Ndi kumubona. Bite byawo? Ni byiza. Ninde wakubwiye kuza kuvana hano kandi mwese twarabujije? None se ko mu gipango maze yabuze. Kare kwiba kurya ngo hanga mwarahabujije. Twarabujije hano mazi ntago ari meza ntago mwemerewe kuza kuyavoma. Je n'amazi dufite se. Tuzatubwirwa ngo amazi ntago ari meza. Mukajya kuyashaka ahandi hatari hano. Ariko hanga nose kundi kandi abantu hose Yes. muhageza. Itonde ndabona asa nk'ufite ibisasu. Ngafite iki? Ndabona asa nk'ufite grenade ebyiri mu gituza Fande. Ibisasu ufite biri he? Ngo na grenade ebyiri? Hagara hari yangusake se. Hano. Ubungu ufite ibisasu sha. Waje kudutegera hano muri ano mazi ngo turimbure. Ugize ngwi? Na bisasu. Turebe ko nta bisasu ufite. Niko. Nta bisasu ufite sha. Yes we. Musaka witonza Fande. Naho mu gituza wasetse gake. Ako uyu mugabo ashaka kubasamba. Zo grenade ebyiri ufite hano mu gatuza sha. Indaya mbaya. Pistoli ziri he? Ugize ngwi? Musake cyane naho ku matako ndabona afite pistol Fande. Ni Kalachnikov yo ngiyi. Tumiwe! Hindukira neza, hindukira. Ni iki se bavuga sha uti Tumiwe! Ariko ndabona nta bisasu ufite bari kumbwira. Nese undi mwebwe bamukekeranya abantu. Abana banje kwaturutse mbaturikije. Sorry kabisa bare bambwiye ko ufite ibisasu ngwino ube wihagarariye hano ubanze utuze bimeze bite se? Neze neza. Mu rugo ni hese? Muri gana naragiro gatoya. Ruguru? Gatoya naga ariko. Ara ruguru. Ariko hano ntuzongera kwagaruka mwese n'abandi babwire hano ntago bimwemewe kwa korosinga. Ngwino tube twicariye hano. Bawicara ngaha. Banza utuza ariko ari amazi kuza kuvoma hano ntago ari sawa. Ubundi se nzutese. Neze neza. Ugize ngwi? Afande uri muri ica kazi. N'amazi. Reka nze ngufashe kumwisaki. Oya nuze. Guma aho ngaho ncungira. Seja kuba amaguru wayatwikira ufite amaguru mabi. Ufite amaguru meza sha. Ako uyu mugabo ashaka kubasamba. Reka ndebe sha.